abariyo mwegere telefone zanyu cyangwa televiziyo yanyu mbaha amakuru meza ku ikipe ya Murera. Ubwo igikombe cya FIFA Series kiri kubera mu Rwanda, ni amarushanwa ya FIFA Series ku makipe y'ibihugu atajya abona imikino mpuzamahanga, no kuvuga mu bikombe by'isi cyangwa imikino ya gicuti. Aya makipe yose ari gukinira mu Rwanda, ni ibihugu 8 biri gukinira no mu Rwanda. Hari 4 biri gukinira kuri Kigali Pele Stadium, n'ibindi 4 biri gukinira kuri Stade Amahoro. Ku Stade Amahoro ho bizatangira gukina ejo. Uyu munsi kuri Kigali Pele Stadium imikino 2 yahabereye, ikipe zagira finali zabanze kuba zimenyekana cyane. Mu kanya gashize Tanzania itsinzwe n'ikipe ya Leicester, niyo iyitsinze igitego kimwe ku busa. Tanzania rwose ihita ijya gukina umwanya wa gatatu, mu gihe kare naho habaye umukino ukomeye cyane. Uyu mukino wahuzaga ikipe ya Aluba, ikipe ya Aluba na Macau ni ikipe yo ku mugabane w'i Burayi, niyo muri Aziya. Ni ikipe rero yamaze kubitsinda Aluba, ni ikipe yabitsinze ibitego 4 ku gitego kimwe. Iyi kipe ya Aluba ihita ijya kuri finali, niyo izahura n'iki gihugu cya Leicester. Bazahurira kuri finali ku munsi wo ku cyumweru. Iyo ni imikino ya FIFA Series, ariko kuba rero mbafitiye inkuru zikomeye cyane. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda izakina ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3, izakina n'ikipe ya Grenade. Iyo ni ikipe ya Grenade, iyo niyo bizaba bihura ku munsi Grenada ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 3 nibwo uyu mukino uzabuba rwose. Mbere yaho gatoya ku isaha y'isa 12 ikipe ya Kenya izaba ikina nayo. Iyo n'indi mikino izaba iba ku munsi w'ejo rwose, ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Ni imikino izabiba rero izizatsinda zizahita zijya kuri finali, izitsinzwe ziteze kubitana ku mukino w'umwanya wa gatatu. Ese wowe urabona Amavubi uyahamahirwa ngana iki? Uyu munsi bakoze imyitozo yo mu mazi, bakoze mu mazi, bakoreye mu mazi. Ikipe ndavuga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakoreraga mu mazi rwose, bagenda bakora imyitozo mu mazi muri piscine. Umutoza agenda bafasha wari Serge Mwambari wa fitness. Uyu Serge Mwambari utoza ikipe ya Rayon Sport, ni nawe mutoza wa fitness w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Wabonaga ko rwose bari kugenda bakorera mu mazi, bavuga bati turiteguye ku munsi w'ejo, reka tugende dukora reshama, tugende tunanura imitsi, ari nako tugenda twongera imbaraga. Bavuga bati turiteguye cyane iyi mikino ya FIFA Series. Ngenda mbabwira ko rwose ikipe ziriteguye cyane. Urabona ko ikipe ya Tanzania ihise itungurwa cyane. Umukino rwose itsinzwemo igitego kimwe ku busa hakiri kare cyane. Igice cya kabiri kigitangira, gerageza kwishyura biranga, gerageza kwegera imbere y'izamu, ariko berangira rwose igitego kibuze, kirabura burundu. Ikipe ya Tanzania yemera ko rwose kujya gukina umwanya wa gatatu, gukina umwanya wa mbere birayinanira neza cyane, birayinanira biranga. Hitamo rwose kwikinira uyu mukino. Rero ikipe y'ejo y'u Rwanda, ikipe y'u Rwanda izakina na Grenada ku munsi w'ejo saa 3. Ikipe ya Kenya ikine na Estonia ku munsi w'ejo saa 12. Noneho Tanzania yo urabizi ko yakinaga na Leicester, bayitsinze igitego kimwe ku busa. Tanzania Aluba yo yakinaga na Macua, babaza gutsindana ibitego. Aluba itsinda ibitego 4 ku gitego kimwe. Iyi Aluba izahura n'ikipe ya Leicester ku mukino wa nyuma, bahita babona igikombe ku cyumweru. Noneho Tanzania ihita ikina na Macua, bakine umwanya wa gatatu. Izatwara umwanya wa gatatu, nyine izatwara ibihembo by'umwanya wa gatatu. Ni nuko bimeze ku itsinda ry'u Rwanda, ari naryo tsinda A. U Rwanda rukinana ni ikipe ya Grenada, noneho Kenya ikina ni Estonia. Noneho ni izizatsinda zihurire finali, izitsindwe zihurire ku mwanya wa gatatu. Rero ngeze kuri ya nkuru y'abareyo rwose babategereje kenshi umutoza, ariko ni nkaho bigeze hafi 99% kuko akaburaho gato nuko Kiyovu Sport yemera ikarekura hari ingingo Francis we yamaze kuba asezera ikipe ya Kiyovu Sport. Irakanirira rekaramira avuga ati niwibeshye ukagenda turahita tukurega muri Ferwafa ku buryo bakubaninga kugira ikipe yindi utoza mu Rwanda.
Etienne Ndayiragije ni umutoza wundi waruke wa Rayon Sport yakozeho. Uyo akina muri Kenya Police ikoraho Rayon Sport biranga. Uyu ni umutoza Etienne Ndayiragije watoje ikipe nka za Bugesera, atoza ikipe zikomeye hano mu Rwanda, ariko aza kuva mu Rwanda yerekeza muri Kenya. Haje gutekerezwa umutoza Cedric, uyu byanze nawe atoza muri Afrika y'Epfo. Ikipe ni umutoza ukomeye cyane, ufite ibigwi, afite amarisanse yakuye ku mugabane w'Uburayi, afite amasomo yagiye kwiga ku mugabane w'Uburayi. Ni umutoza ukomeye cyane, ufite izina rikomeye cyane. Uyu Rayon Sport yakozeho Kaze Cedric. Uyu Kaze Cedric rwose Rayon Sport ikoraho biranga. Uyu ni umutoza ufite ibigwi bikomeye cyane ku buryo n'abariyo bari batangiye kuvuga ati uyu Kaze Cedric, uyu ni umutoza ushobora kuza akadufasha cyane. Ariko Rayon Sport ntago yabitinzeho cyane kubera ko Rayon Sport yifuzaga umutoza noneho umenyereye shampiyona, uzi abakinnyi, umenyereye, uri gutoza muri shampiyona, uzi neza ku buryo muri aya mezi 3 yahita baha umusaruro. Ntago bigeze babatindaho cyane kubera ko bari bazi ko ari abatoza bagomba kuza bagahera hasi kubera ko batamenyereye abakinnyi, ntibamenyereye shampiyona. Ubwo ahigeze ni ibintu byari guhita bibagora cyane. Bahitamo bafata icyemezo, baravuga bati reka duharanire ko hari ingingo Francis Christian Mbaya, uyu mutoza ari we uzagatoza ikipe ya Rayon Sport kubera ko yarani muri Kiyovu Sport, azira Rayon Sport, yakinnye na Rayon Sport imikino itandukanye ya shampiyona. Rero bavugaga bati uyu mutoza yaza gahita dufasha mu buryo bwihuse cyane. Rayon Sport rero yakozeho ikoraho Christian we yashakaga, uyu hari ingingo Francis Christian we yashakaga imyaka 2 yongera kwa y'amezi 6 agiye gusoza iyi shampiyona. Akavuga ati nibongeraho indi myaka 2 byamfasha cyane kuza muri Rayon Sport nkaza ngatoza ntuje. Ariko Rayon Sport yamupropozaga amezi 3 ayasigaye kuri shampiyona kugira ngo abari igikombe cy'amahoro yaba ari shampiyona ngo birangire. Umutoza we arakanira cyane, aravuga ati ngewe ndashaka byibuze imyaka 2 nyuma y'aya mezi 3. Rayon Sport ikoraho biranga, irageze iravuga ati none reka tuguhe umwaka umwe nyuma y'aya mezi 3. Nibyo bumvikanye rero, ni umwaka umwe uri bwiyongere kuri aya mezi 3 ari burangize ya shampiyona, ubundi bakamuha Rayon Sport. Yagezeho nawe arabyemera. Igisigaye ni kuri Kiyovu Sport yonyene, yo yashakaga ko bagura amasezerano afite muri Kiyovu Sport, ariko byanze nabo baravuga bati Christian nubundi ni umutoza kujya kugura amasezerano y'umutoza mu yindi kipe, oya, ahubwo anasezera ikipe ayibwire ko abanya kandi kazi nabo bamurekure yigendere. Umukinnyi buriya umutoza ni nk'umukozi, iyo yabonye akazi ni nk'umukozi ukoresha, abonye akazi agusezeraho ubundi ugashaka undi mukozi. Nuko rero bimeze kuri Mbaya. Hari ingingo Francis Christian, uyu nguyu rwose bidapfa bidapfuka hafi 99. Agasigaye nuko Kiyovu Sport bagibwe bayiha kubyo ikeneyemo nka 70%, ubundi karekura umutoza. N'ubundi umutoza byashoboka ko yakwigendera rwose, yabonye ubundi buryo. Yarari gutoza Kiyovu ashaka aho yajya gutoza handi. Rayon Sport rero yakoze imyitozo muri gym, yakoreye muri gym, itozwa n'umutoza wo muri gym. Babonaga abakinnyi ba Rayon Sport bose bari muri gym bakora imyitozo, bategereje ko ejo ku munsi w'ejo batangira imyitozo yo mu kibuga. Ubwo nawe urabyumva, uyu mutoza Romami Marcel ni uzaba batoza, uzafatanya n'uyu hari ingingo Francis Christian. Uyu nguyu rwose murabyibuka ahesha Rayon Sport igikombe cy'amahoro ihuye, rwose ministre wa sport murabyibuka neza, mushyikiriza igikombe bajya mu bicubundi, abakinnyi baragenda rwose baririmba bati hari ingingo Francis. Hari mu bihe bigoye cyane ku bwa Jean Fideli, ariko nubundi baranga barakimanika, baravuga bati iki gikombe tugikuye mu menyo yari bamba bayitsinze ikipe ya APR FC kuri finali. Rero aragarutse, abareyo rwose mu mwakirane n'indabo nyinshi, mumubwira muti karibu kabisa. Ubundi Rayon Sport yimerere neza, itikora imyitozo, itangire ikina n'imikino y'igikombe cy'amahoro ndetse n'imikino ya shampiyona irahita itangira nyuma y'iki gikombe kigiye guba kikinwa muri iki cyumweru. Noneho mu cyumweru gitaha shampiyona igahita igaruka. Hari ingingo Francis Christian arabatoza Rayon Sport mu mikino ya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Reka nsoreza aha, andi makuru nakagaruka. Ngende SP Panda, iyi ni Panda TV.